Gisi iko muhimu siku kwa na jikaza sana na jikontrole gisi huko control vyote vyo kuna fataka kuima social media kuima reseaux sociaux kwa na kontrole vyote vyo kuna fata, usifate fate tu juu leo kila kitu iko expose juu yako, kila kitu iko expose juu yako. Kama utire attention ku focus ku bina kuangalia bina kuhusu bina kusaidia bro, utakia kutana muda kutonipitishe hivi sagisi uko na focus kufuata tu ya wasta, unashindwa focus kufuata yako, c'est fini. Kuwa nafata vitu ambavyo vinakuongezea kitu mwakili, hapana vitu vitakuwa brutiri. Nuna uko unazoea fata tu mamachi, kisha utaanza tu wazawaza tu ya mamachi, unazoea fata tu mamiziki sana sana, kila utaanza kwa tu ya muziki basta ndio basta leo washakuwa baze ya kuprodia kupiblie magari nini na nini kila kitu. Sasa unaanza kia jikutana ukianza fata manimpote utajikutana unatoka kumustari, unatoka kulengo wako. Jikaze kubakia kureli yako, ulengo wako usitoke kumustari. Mungu atubariki, tutaenda na magrabu, usikue distre na vinyoko natafuta.